Kaseng UDP ha kabakadu kala pediang ya gashiti e no akam jong u Dr. Jaminu Mautho na kaseng berkumjuru na kekerdan jong u kum u General Secretary. Ya kani karai lashim ha kajingalang jong ke core committee kebelalong men takasengi. Habai kran makila pathai khobuar hadin melawai kajingalang u working president kaseng UDP uba Titas Khain ulapan bena bakaseng hadin bakalatai sani bha kala pediang ya kashiti e no akam jong u Dr. Jaminu da kajing babi ke bakrau. Ubat Titas Khain lapan pau ke jing sungsi ke bakrau halor ke jing mino jong u Dr. Jamino da ke baong ba udi dukhot ubat tre Islam bat uba ai tilut yelade uba ke jing no senyang ke jong u ke lairap ha ke jing ki jong kaseng ulapan shairu bakam don kanu kanu ke jing shrut lani ke jing pher jing mud hapo kaseng ke ba ai dagru ba ke jing eno kam ke jong u ke debet ke rai shimet ngalai i the statement ke jong i ba atkan no spokesperson of the UDP Ningkong ngalengo ke pelong ya ibarat sekeman riat ningkong mai no bagi riat ningkong mai ya kata ada jing desain jauh Dr. Jamino ngam sutu kamu kabaan balai pat ba indah keno no ya parti ke jong nama ni indah keno parti Lami ni larung manu kamdi ka kamram chona lani ka kumunong kren ka parti lani ka kamram chona tinoke kam ka parti juni pangin ria halo ka parti juni we ni don la ka jong ni don la ideology ni don la ka jong mandate ko pa ba la ai tena soba ka tu ka ting ong jong iba bat skam kam tam bi pen bi itu kekentin ba ka parti ka de long ruthless nang long opportunistic force naso kalau ke ba nimla dan nak ada sini bat ka ba ki ong mentan ba ka parti UDP ka sedang ban kando ba ila ya ong lupa bahkan long irrelevant how anza ba kabut irrelevant kabut ba kanum long issue kan no aku pra lalu mo iba sekali along nang itu lupa na dulu di spokesperson ni nang itu lupa na mo dan pemulong ni naso ba kung urang ba umde ban keren ni penting nama ba kung kinong training na katong kabanta kung ginkhat to kinong ilam to polter parti ko pero ni muro we dapat tangkaw ka bangan wa ban penslow dan buat ba ka UDP kamdi ka parti ka namin. Kaya ka parti ka bala sud nasyon na ko ko agency hadir kami ke HPU, but hadir ke HPU nilai hilang ke HPU, but ka bentar ke HPP, but ka PDIC perform ke. But ka UDP dan pemurang, itibabun kirang ba, itibabun ki MLA, ki MDC kalasay na taray kimtamao pa wat nangyalam to kay PPP uday product so kay tagadaw kamon tang habadan bami na parti kansa sibon kinami na parti hindi tamba sa minota ibabon ki leaders kinami ibabon ki MLA ki ex-MLA kinami hindi ki leaders ki one kilay mereka parti parti. Nama balik kene tidak nak jom ideologi, tidak nak jom nomor, bat kata kalau ba kasyong hangi kumpulan. Kasyong hangi brave dalam parti. Itu orang bangga parti jumlah kini kebasliu, kebalong kumta, kebalong bangin keno, kentok egi parti. Kamu nak bawa kata. Ini kasyong hati bangga. Kasyong hangi brave dalam kata parti. Kilong di bakum.